Iya mo kay Bonifon malan mo na rakso pon peyo mo kay isunan kan ko. Lukan ko na nalang ko na kan ngay ko wow choro rang sa palmachay ko na. Korean ko na speaker ng legislature song ko pong labala. Labala ka nan kanyan siya momod sa government o chon pon peyo sa. Pechuan luka kumaran korasong nan sa palmachay ko nga ramot. Ngay sa rin Nicolas Magan pechuan kaliligo kumarakan. Utapan sa palmachay rong ranot. O iya cara laban sa palmachay rong kan. Kapurupurton railakan repatriation te kapurupurton railakan may bachpacha maslikan tonpe karyaw. Men kapasa mapit kap wani and silasin. En kapinsale te suma ko bitay sa tumaw kasulo. Runoff election ang lukan man laban wain kachis o katayo sa palmachay ran masalangan tonpe. Kayong sa palmachay rong pansang kolonya tonpe, paniyan pisok sa ratio ranwach pachawan alatian rong sang tonpe COVID sa tuwaw task force mapit repatriation taka purpurton rail na changalan nanwin lukikan o solar kaklalatong tonpe. Tonpe state COVID sa tuwaw task force pachawan kawait ki na kayo o Koryaw and repatriation pachawan miyawi ni may isak sulu o may isak tayo riyakat riyay sakeo. O iray na ramas ko prinyaman me peiti pachaw sampwa. Iray pukat karos pachawan ala aray chungal tokan silasil o pachawan quarantine raniso nanwain kwam. Muan aray pachaw to tonpe. Niyan sa umiray peiti tonpe ray pachawalang nan MMA o quarantine ranisu o pachawan alak kasaw tetes. Nan kasaw kano kasaleta me socha me chumalen ki. So mau ta kapinsalet ko bitay saktuaw iray la pachaw sangan nan MMA. Kasuluan repatriation pachawan muyaw ni chuni surya katriyay sakeo o iray na ramas Wanek limang na 20, pil bacho sang kwan, rai bukat pil bachuan, aray chungal tokan sila silo bachuan quarantine rani sunan wing kwan, mona rai bacho to tonpe. Ni aray pay ti tonpe, rai pil bacho long na MMA, o quarantine rani su, o bachuan ala test to kasaw. Iray bukat pil bachuan, alayar kasaw, te test ni chunay sa kayo riyakot, Riyay sa kaya wasotan me chungalan kay sa umate kapinsalet COVID ay sa tuwa o iraipil pachoy sa ngayon na MMA o pacholar rin na rai panay ka. Katayo repatriation uyang unechun walur ya katriyay sa kayo iray na ramasek silman me penti pacho sa masel o repachoto ng Marshall Island Air Pwede aray pacho sa nanwain masel o wain masel. Uyayo wain mesocha so mau ta kapinsalet ko bitay sa tuwaw. Iray lakan me pacho longkan pachuan hala kasaw tetes ran me pachuan peiti. O pwede kasaw kan kasaleta mesocha me chumalan ki. So mau ta kapinsalet ko bitay sa tuwaw. Repil pacho yayer o pachola renaray panangaykan. Kalimawan repatriation muyawi ni chune sa surya katriyay sa kayo, iray na ramas limak me peiti, pil pacho sangkwan. Iray pukat pil pachowan ala aray chungal tokan sila silo pachowan quarantine rani su, nan wain kwang monaray peiti ang potpe. Ni aray peiti tonpe rapilpan pacholang na MMA o pachuan quarantine rani su o ban pachuan alat test to kasaw and COVID sa tuwaw muren rani su. Tonpe state COVID te tonpe COVID sa tuwaw task force pilmen sa karkitan mesang ni tonpe state government pachuan ko na batarwasan quarantine tonpe kachino na bataran Koch kilang ito irailakan, mechangalam nan sablikikan, irailakan tan pachawan itawen o tawar kasantikan sa Tonpe State COVID-19 Task Force o kasantikan may panitawen
Kapnan Wayne Pompey, Watchmal Kalo, the Constitutional Executive Order, Pompey State COVID-19 Task Force, Tan Bachawanewang FSM COVID-19 Task Force, Ong Yapakan Medpit, Kopurpurton Men Pompey kan Machangalangan Menastikun Pompey, Irailakan mo na matar pa cholong ito, Tan Pompey kan Nanana Ote Tataropa, Certificate of Qualified Entry, the CEO, Nanet and Department and Health or Social Services, the comparison website ni address psths.fm o Katarong Chairman and Pompey COVID-19 Task Force Dr. Raleigh Chim ni email address rj@fsml.fm. Memnya kayo ng mga takalilabak, kachin tapachawanakar ng telepon, siluriyaw sa Rosalisa kayo sa rotuaw, te siluriyaw sa Rosalisa kono lumay sa priyaw. Koreyaw ang sa manmachay rongan ranwas, kani magunbachawan apali ito kanmunian kapinsalit sa mga komitay sa tuwaw, men pachawan sa karakoy pakon may railakan magkakayang yang kachki, Tebachawan tokan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwaw, sam karay sa kwalubachota, o enpilbachawan sansan, may raili lisenyan kan, so tsaka kinyangale tabachki, wuni en sila watch. Tokan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwaw watch, pachota, publical, palpalyan monmunian ponte, o netispensaryan kolonya. Talian publikal tin bacawan rujita kelak walu mensang le kelak mangin saucuk samiat lenialan. Karas leniang kachki te bacawan to kan silasil watch tananana uteta toropo mon to kan bacota to kan silasilen kabin salet so ma ko bite saptua watch kin uyang nipa en pil bacawan sansal ran watch makichay Supplement ko uni en sila silriyang Moderna vaccine o Johnson & Johnson. Ang Moderna vaccine kan pachota pakriyaw ran riyay sa tayo nan punga o Johnson & Johnson kan pachota pakiyotsa. Sang nakaway kan panyan US Central for Disease Control uni en sila silwat socho kapag o apal parara 20% tuway sa tayo poncheo. Nan robot makin pachota sampanyan. Bombay State Vaccine Administration kasalita melilita ni Chuan Aisak Wanori Akatri Aisak kayo. Aramasan Bombay kan makachkiyar tapachawana tokan sila COVID Aisak tuwa watch. Pachpachoyer ni aramas net isukut walu kuryakisunan me pachpachana percent wali sa wano. Kaya wanto kang Moderna Irai naramas walu kiti subkuriyak tuwaman may pachpachana percent pa isa kriyaw. Koryaman to irai naramas isukut riyak tuwa kriyaman may pachpachana percent silisa klimaw o ang rai makanakala to kan silapsil and Moderna o Johnson & Johnson irai naramas tuwak walman may pachpachana percent pa isa tayo. Kasiluan sa panmachay round watch, runoff election hang siren bukan melaban win kecipan, pacawan miyawan ni Jun Riyay sa Kriyaw, yakat Riyay sa kayo. Runoff election watch pan pacawan miyawan ang pungan candidate Wilson Panway o Emilio o candidate Emilio Bernian hang siren bukan melaban win kecip. O kan saklan sa panmachay round watch, yaman masanlangan Pompey o Lalpan minute pit silu point walu kulabusu minute silu tauli ni mansang mungalangan pan minute point jisu kulabriyang minute silisak silu murin sawas away ulal pan minute pit riyaw point walu kulaktuwa minute nipong ranwa chang pan minute pan masa Nina to isak lele sak lumaw loklukin pa na pan minute beach payo lele lumaw pan tawakan yang aku marmarakan kacau Ran ko na bang pamiminan pungan kalye ro kalmasa ninat limaw lele isak limaw. Iloklukin pa na pamimini beach payo lele limaw bang tawakin o bang kap miyang marmarakan kacho.
Long rananya mimini tikruwali sak wano manang long ranwat mimini tikrisi sak limau. Wan sisongan kacaw mamoratinan sak Irai na wari sak tayo mimini siseo wan sisak walu o wan sisongan kacaw. Memoratinan sak pangwat mimini sisi sakayo point pa isak sido. Tuan pay banner sang katpin lakwano minute pa isak sido ni sauchip. O pan prong sa lang katpin lakwano minute ay isak riyang naman sa manlakaw. Main ko yung matyakan autobay sa pangachay rongan ranwat. Kalanganan kupran karas o kasalelo. Ang